Baahi bana ba tseka hore maemo a moo ba dulang teng a ntlafatswe, ba tseka hore ho be le polokeho, matlakala a phutwe mmoho le hore moaho o hlokomelwe. Ba re e se le dilemo jwale ba ntse ba hlahisa ditseko tsa bona, empa ho se nko ho tswa lemina. There's been illegal people occupying buildings in Brandwag who are not paying taxes, no rates and everything. So we want this to be removed and utilize those flats for people who are willing to pay rates and tax. Ntho e re hlokang ke ditshebeletso, and ditshebeletso tseo re hloka ho tseba hore na re tshwantse re ikarabelle ho mang. Baahi ba boetse ba re masepala wa Mangaung Metro o ile wa tshepisa hore o tla ba fa mangolo a bodulo. Re phela ka toropong, re phela le batho ba basweu be le re mme ba dulang teng ba fumantshwa ditshebeletso, mme ke bahaisane ba rona. Jwale rona re ba bahaisane ba jwang be le re mme re phelang teng ha se maemong a nepahetseng. Mangaung Metro e itlamme hore e tla arabela ditletlebo tse hlahisitsweng. I'm standing in for the mayor, but we'll make sure that your concerns reach the mayor before the end of today, and we'll duly respond to It says there in your letter within 48 hours we should have responded, yeah. So we'll respond duly. Baahi ba file masepala dihora tse 48 ho arabela. Makgala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.